Uba Charles Marngar ubadeu MDC ka Mauhati constituency ulapan scam bana kaliang ka jong u baun ai ka jingkershan ni ka jagbom bani ka sinjam ka bagane ka kunhun kalashim habai dei ba ka jing penbait put penbait sam hapadang ka jella Meghalaya bat Assam ka ba ha ka jingilam dauba Erwin case im sutenga kumu charman. Habakran shikilar pathai khubor ba Charles ulapan pau ka jing persha ya ka MOU ka baladap banyasoi hapadang ki ar menteri rangba jongka jella Assam bat jongka Meghalaya shushu ulaban ru ba ya ka ba ka district council deng ba ka border committee ka ladap banrai na kaliang ka jong u hadu ka bakut unyang scam ba ulapan rem ru iki khatwe ngut ki MDC ki bala ai ka jing kershan lang ya ka MOU ai kublai na marba titip kini ke jaka jongi kini ke jaka kamaya ba buka jingwan jong ke jakbom mandag sengi kalong sisa ke jing senganya mat ke jing aimet sim mat ke beidon jing kerman tina kaliang jonga kumu lokal MDC ngaso devan ai ke jingero ya kini ke sinjam ke ba ke jakbom kelasip bat na kaliang jonga ko aman pen pau ba pi kumbang itip ba na district council ru ke boundary committee ngla ada berai kum tu ha adin bang ada prai tu pandai syakut tu wala kidon makna gitu ki MDC para MDC kat wingut ki ba ha ki ba support no gitu ki MOU ngalakan meneh bang condemn ya gitu ki jinglek gitu ki dengan mun banong ba ya ka stand juga council group ka bala ada prai na boundary committee ngah haduk bukut ngannya haduk bukut ka di menteri kam ban nang ni ngasimru ya ke kabu ke kubor kalong sakar executive committee jongga council bagi mengilarai bat kani gajing support ke mga ailam gajing support di kajang bombu ngadon na kajang konong kano ke body ke forum nani kum kani mentaga joint action committee kaba kimi isakmat na mentaga jing ha namta kendau ka siap namta gari baga jai benriu kajang ngang haban nan lang support yang laai gajing kular ba man ai ke support kano ke por bekidon kam tam kini ke jaka jongi kami ngila sa ibeng nganut banong ba diat ru tang 10% ru ha kini ketem ke bangalong MDC totally nil mdoni ai bag sarkar ni rapi tidin ketka daw kum nomi ikman ngaso ba ngadon kam ke jinga trela ngaru ngadon kam ban support iki bat makiru ke trela ngidon nang ne ngala kren ru mene am bangin le politics kawai kesur nam ta gari baga jai man riu khamtam e nam ta khndo ba siap bat khamtam e nam ta gani ke jing pun bai yo put usam ubangi laya nam ta ke wai pade ke point ke ba kwa ban president ha ga bai dei bat ke phase 1 ale rai ban persha duk bukot bat ke phase 2 ru na kwa ban ong gani mano bang kwa ban bai put usam baro ba kwa sudah isu kemen ha ke sinu bangitip ban bai put usam lakhot yang ini bangidon haki komiti haki district level man lagi district hadin malakhat yang ini ngilai rai ngilai lum gi kot kisla la submit naga district council lo kala submit sa government andai ka porbasan MOU mtip teh mtip ai mangi ki MDC ngimtip UCM jong iru mtip kata ka dei ki usi ki traditional heads ki nongilam snong ki raj ki hima kimtip dengan kwa banong ba ke second phase ro iman bahaba pen sukiswa naik kirki na matanggani ro pimata pen biang bali fitare sa ketika way nagaliang junga so bunong ba iman pen bai shwa gini way pen bai shwa sangap ya kesur gi pai ba sangap bat buramlem wad ditat wad didu ya ga khna siap kata ga di kubor sa kesurka baladang yu ihiba ka first phase kapunun yang ini, mendai baong ban up daw iyo ka sarkar mangi ban ong wana le no ka jongiro, mangi ban khat, kipai ba kiban khat, bapan baik na ujong itu, dia tangga don ko kupor, sesin nga ay ka kwa tang ban ay kublay kerpang, ikili long ba, bikin ngelam so ka bom, kiblawan sitom hado kani ka sinong kangi, bat ka jing kublay ye kipai ba, jong kani ka dong ka tan ka jongi, kamtam kini ka border area ka jongi, kibalapan isisya ye ka jing sokya, tak baki wan mentas ni ban adan ni kena meeting hari ni Krishna.